President of Meghalaya School Welfare Development Association Central Body ba HM Marbanyang ulong bakanum dan satya ke jingkata yagi school SSC ba ki management kim tre satya ba naiti syakatanat puli puthi jong sokra jilna aga jingakran bat umau por hade melawai ke jingelang jong kinong penya school ki badan hapo ka shatri jong ko Meghalaya School Welfare Development Association kabalong harit samthia community hall hakalai tere jumang arhajar pesan uba marbanyang ulethu baka seng kalapan kre ya ka jingai jingmun ban sapha syaka sarkar ha lani shwa kalai pui tere jumang arhajar pesan ha kabayadei bat ka jingwan ra jong ka sarkar ya ka Meghalaya education grant naga benta ban ajing rap pisa ya baro ki school kibayo jingerap na ka sarkar lani ki grant in aid school bakan thum ya ki school deficit ki school adhang bat ki school SSA agane ko por lengba jong ki channel ngakwa ban yathu ya ka rai jong ka jingelang ka bra long mata kasngi ka bangila khot na ka banta ki school managing committee ki badan ko aneka rikasi jentia jongi de hakane ka jingelang nilai krani kini kimat ka baning kong ka deka language policy ka baar ka de nilai kran ka final examination jongi khana nadu class 6 adu 9 ka balai bede ka de na ka recognition ka basau na ka banta ka bangi ben shai halor ka memorandum ka bangilai kran batu education minister bat ki officer kawasan pan nilai discuss kham banya halor kaneka consolidation of grant and aid scheme for educational institution in Meghalaya. Di halor kamat ka paning kong kabai day bat kaneka jingpan jingmat jong ka education department na kabanta pan pelong compulsory subject ya ka khasi bat karo language pok school kajingelang kala padyang ya kane na kabanta pan belong compulsory subject ya kakten khasi haki school kiba day ki school ba shem khasi de kidan pe kijaka kiba ko mako kiboda jong kasiala la ne ki rani ko de kiba hang to la pan shem compulsory ya kakten garo de hak ndai na kabanta pan kakten garo pan belong hapo ka school jongi ni kaju kami meeting ka rai ban terwasya ka sarkar belong ka second language laneka additional language mo nabar ba kat ko bujekran jungi bo commissioner secretary ula batayang ni rakani ba kamde ka ba e than namar kan long tangkum ka basic pat kadumdal la ka jong ka kot kandan bi aka ju ka kot aka sibu akoi ka page kandan ka watho da katin kasi how kai ka page kan tho da ka ten garo kawa per ka shlong takum ka translation te ko bat ki pasok ki jingmot wang shibu ka jingong pindi sha laring moong kublai matila ko tu kan bakin nang basic kom si bentaru pan pentrai kam ya ka NEP ka jingmot ba kam tam bangin pentrai kam ya ki likely ki language te kadi kajing thumu ban pentrai kam agi school tang adu class 4 ngiso wan ong ba kajing elang kapdiang da ka ba pha training ye kini kino hikai namar ba commission secretary ru ong ba in pha training ye ki tang ba kawe ka ba ka meeting ka banjur ka long halor ka memorandum ka bangla submit hi sha ka government ka bangla ekran ru ki kajing dot kam no hikai shu up ka primary nama kom ba ka long menta kino hikai kiba ka sarkar ka ai hakini ki school ki bakai rap granadiers ki ditang harmon tengi nakalang jong asyon ngila panjur balak munu sanut kino hikai ki deban don hakau ka primary school but nakabentak ki school ki babon khna pade ki branchi spa san position yang ka ratio kan trekam baling i ongkum ni namar pi ngilap haka discussion ka long ba kidon kisnong barit jong ya po kani bejala kiba population ka ba tan tamar puyen
tiki kena school kidan tak hendak tikidom la ban kot kat kum ka PTR ndai la ta kidan shau mo ta koi ka class ru ka jing kai ka long kum ju ti dong ni ka tau ni suggest ka te jing mur ka long ba la ka long kum no ru khana ba kan ya byang lang ha ki cha kanong ba ta ki be ki chaka kani ka sanur kinong ikai ka de ka badan kam but nam ta ki ba bon ki nyo kam bon nabar bala ka jingala di mo nakalang jong ngi akran ni mentan ni hong ne ya kido ki school ki badon kaman ban IT ngi ngim tadi ban wedi ai kata ka syong aki nama balai kam tam ya kini ki stan alun ki badon tang SSA bet LP la ne UP dese ka sarkar ni kita ki school kala aban pha no she ki noi kai she tu ram tam te ki school bam khana ele le se kan nam duna da kan ba ki school kata kan ka paham de kata ba ngin persya ki kersan ten rein na kam ta gini ki school pat bon ki bam te ki stana ki ba ong ye LP ke de ka ad hoc UP ke de SSA secondary ke de ka ad hoc 90% ti kum kini kan de jing pan kam don bat na ta daw long bat kini ki school ki pai ban IT pi te na ta daw ya kum kini ki school kum ju ru ki school ki ba pania kham tam ta ki mission mudur hi kan ka school kan ki mani ha kum lu kin han obar no ban ai bat chaka pata kalau pom la ban long te na ta daw long na ka ban ta kini ka ka je kran jong ibu commission secretary ru ka sai bu om nat ka ban IT pi pania dekat ka ba ju ai kuma kalau mentah kata kanwan baik kum ju kanum du kapisak mo baju yo ai kum ju ten dai tala ya syahmat kata ka ba ya kran anak kami klia election kran kata kan saya kum tai ten dai kanum don kanu kanu ka jing kata na ka benta ki di school ki bam IT de ka ban khamba na kum ta kita ki ba IT de sisi bagla IT cha sarkar te komisioner yang bang sahadir mangi ya gitu. Okey. Ti kamu kalau asyai kamu dia untuk sini kita jelang. Ti rei kidan pergi nakaliang juga ke ipa kasur juga ni kai. SC naki kamtam ni school SSA kiba tre ban IT management government. SC kalau ada ni boleh kerana naplang ki management balik ni kai jong kita ki school SSA. Kalau kata kerja kerja kerana apa meeting baka ada kerja slot apa lagi noi kai bat ki noi bagi nak punya jong pi ko makalong hakini ki pop la tap ki noi kai ki ya bila ka job kalen ti mo kat bangi yo i kat bangi tip hi baro ba ka jing dawa jong ki ka dei ban ship pe ya ki naka society saka election department ko kata ki ka nong rem jong ki bagi yo ten rai kata ka jing le kala ne em ban long na ka ta kini ki school ki ba klem IT namar ba ngam su thu en la ne em ban su karya bi noi kai chatai klem da le langka school management deka arta tien kan ne tin rei ngi kren be tang subject la jong ko long be ya ka school la jong ba ka ching ya rap kam te ban du ba kan wan da ka len ti jong ka Meghalaya education grant ke ni support ke ni nomor ba kelas saya ke je grant jungi dengan thai ke government lada pet lada peluan da kata kepisahan ko ta me kan ta kan ni ke ju pisahan trikam da ni ju pisah kita ki pisah ba plan kita ki zero enrollment kita ki single digit kan biar kepisah ba kani ka bisa nei da kan ni ka chu i ka bisa bi ko ba ong ip ki kani ka nongrim chung kan ni ka long kum ni kan do ka enhancement dei ka ban ai sya ki ni ki school ki bam te ki private school ba nong no kan ki ong kum no enhancement based performance bi kamot ki school la ki le ba ki biang ki noi kai ki khen kum ta ter kamot ki ni yo khambun kamot lagi boleh lagi kena kini kampun. Tetapi ki managing committee mata ki dan ya kape di komta kum kita ki kadang library ne ti motor ma fi ha ka no ka school
ngam tharai bangin dan dus hamal lagi level ngidan takawai ten takadaw shibo menta haka LP ko larakli don separate toilet boys and girl long am hayu PM secondary yes higher secondary no tingkamot southly hapo ka joka school larapikan nakasispa person chibo yo tang arusan tenyo pusan te mio points nakatadaw ka kahyan kayo ka infrastructure and facilities tang kamba south rio point rio nakasispa kadai po ko target tidak ada kajing streamline mentanda ikan kam penkiu ya kadika infrastructure and facilities data kadika teachers education and training ru kabayo tang life para point r kawai halor ka member hakani ngila thoi ka memorandum ban ailat noi ka gi bampat tap ek training ban pha lembaga igunu ru bagini yo ya kabiat tialat mo tingla ekran ni kane nakau tak di bampat tap sakawai ru hakani ka report ngashamba kido ki no hikai ki barang pendap hadian ki barang yo hadian ki certificate ne kamtam tu ki NC bungyong kle khampat nyo yang ne na thadau ka hiar ba ten rei ladang nya khain menta kala kham kiyo tabang ngepat yo hi namar ba kitang dat kitu ki pampat yo certificate ki pat yo ayam katur kunang kata tikani kamat te long na kaleng chong komisio sekretari wong ba kumjuru minister long bagi nak tho se ka NIS de bat gidang up ikata ngin saya putih tak kaleng chong yiru kadang-kadang kam mangini ban lech po noida ngin select tingkat daka city jongka education department de kumjuru na kabenta kanika kahalor kanika jingthu jong sarkar ban consolidate ekiniki fund ma na kabenta ka menta sibu lada streamline tang hakawai ka school diki ko abanton tang kawai ka managing committee ko abanton tang kawai ka account kumbalo matangi dan split lagi account de kajing thu ka long ba kat kum kanika discussion paper ka long ba ya ke ka bha ka bangi jiyo nginum do mo but kin penwan tang hakawai bade but umbakalong matangi ni thu ipi ba ngidon hadu khatwai chat kita ki school categories de kum ki deficit ki granenes deficit pattern ki ad hoc anta ki night ki morning ki ad hoc secondary school ki science grant ki hindi grant ki for teachers ki IE volunteers ki pre primary SSA managed by private organization anta non government school khatwai ki college ki dan southly de yakine ka proposal ka lomba bandon no tangkawai kamut kani ke grant NES on tip ka mengklia education grant hangni la ongsai ba kadam kata ya gitu ki bala don ngosku ku ki dapse itu ki bala don kana kata ndai kai ka ban ya thamai sakmat kan luat lang ta kani ka ju ka uniform system of grant NES ka ba mangingila ya dawa tinakalang jong ka meeting ka kerjaan bahaya kan ni pas sekawai ro kumangi pawang ni kadang adu aruf santli ki association ki ba connect mentabat ka action department kini janmal ka por ki bengki idawa ki ya ki asurok kani ka kata bahaya ka performance ki school ro dan kadau si kelas jiro enrollment atau si kelas single namar kata kadau bagi ki pa ki myo jing shani asu na gitu ki noi kai de alor kani dai lapet pede ya kadau pede kadong kiru ki dan lala ka jong kadau namar ba ayu den den streamline mentang iba kansa duna pun ki association ru isa disappear ke sejak no de masih ke SMC yo ano sipo aja ini masih ke SMC ru long qualified ukit kaju ka kamte kaju responsibility motor fee dai uyo kamdo uyo hapo te kaniru kata ba ten ta kadau long kani ka consultation paper menta kawanra ya kani ka jing ya grant ba kan jano kani disparity apo school ru ten ta tam ngi so ya hapa ya kani pat sakawai ru jadi ki private school mo kabasi ya grant berubah kaban da poi ha ka jing ya ki asurok noi kai ka sarkar kasi ong ya phi la thum da ki managing committee
Hakisha kata ketika niya ka jubah ko pada paling so you tendai ka dei ke jing bakla pada naka education department pi nama balai kalau limited ka bor hakini ki SMC menta SMC kan sibuk menta kayu i ba le school menta ter dik tlok yo baita tlok yo baita te ta kadau long ka e than ti kan ni ka hang di ka lawan ra ko ba ya kita hi kinoi ka gi bathung hi ka SMC kan ni ka fun kan wan bi cha ka SMC but ka SMC kan kadon kampan ai ya ka UC na tapre ka performance report chisin chisnam ya kan ni mo but kan syong haka SMC bahkan pet ya kan siu tatatar namar balai ko mo ifi kata mo kanam dan ka disparity hapo ka school pi ki school ki hapong transparent kadam dan kono ka jinglia business hendai kadeban pet pede pa kan dan ka jingya biang lang pi hapo ka school ko mo ong ifi we noi kai u yo sila we yo tang si boja kam ong fair te kumno phin check ya kanika ya kata kading bab school POE menta kidon kinoi kai kham tap kinoi kai deficit kiba kumno kibam du lecture school bisu icon club kiba kon te ndai la takra ni kata kin somok te ndai ka jing sisha te ni apa ni kran te nama balai ki kim khus lai ta ka managing committee kam la ta bentuk la e ro jong ki na ta kata ki managing committee ki de kidon te sisha ka benta ka bok san ha na ka benta ban kintiu ya kapuli puti hapo ki dong isnong ki jongi lima ka sarkar kamla ban monitor hapo ipo ka tiu te ende kani kajing aibor pe kalong kam dan pi te nak ta tau ka kani ka kawan ta ai kani kajing share lam te ko mak i menta ya ki school ki balong single digit mo ka ba yo i ba menta aspa anrio ki school ki long by zero enrollment tulok bat yo mai kai nata pada alajar aspan rupunai ke school kita single digit alajar aspan rupunai di single digit haki deficit bagi adult school kat pratli ke school kita ki zero enrollment nata pa siajar sispa saukoi ke school kita ki single digit enrollment haki SSA life hoteli ke school kita ki zero enrollment aspan rupratli ke school kita ki single digit enrollment hagi government school gidan kadwet ligi school gidan zero enrollment sispa like part ligi school gidi single digit enrollment te halo kani kamat ngia kran komne na kalyang juga jelang komdas ni yo gidan ki school ibadon en ibadp kata kadi ke nomor 1 kabangi ko propose mo ka LP kadon bun kana ka UP kamdan namar balik UP tinta kita kala le yo sikwe jaka te ki kelas single digit haka UP de haka LP pe keyboard de halakan ni i terwa sokal ba yakini kino hikai penne ak to ka school bakin hikai apoka LP namar pakan number of teachers mta kalong tang ar de takitu kino hikai kini hikai kata paningkong kaba har pede lada ki management yung kita ki school kila ban transfer internally semua ki namar ainu sana mo hasora